Okay guys, saya Gary daripada GCR Motor. So hari ni kita nak review sebuah Benda LFC 700 Pro. So motor ni motor second hand, tapi condition macam showroom punya motor, macam motor baru. Mileage 500 km saja. Tahun 2025 bulan 5. So sekarang baru bulan 10. So motor baru pakai 5 bulan. So kita nak offer harga best price 44,800 siap potong nama cash. Kalau loan minimum deposit kosong, bulanan 700 lebih selama 7 tahun guys. So motor memang latang sebiji macam baru lah. So owner ni memang kurang pakai. Lepas tu owner mungkin nak pindah tempat. So pindah ke tempat lain. So jadi dia tak guna motor. So dia tolak lah. So motor memang condition macam baru lagi. So masih under warranty hingga 2027 bulan 5 term and condition guys. So condition macam baru lah. Korang beli memang untung. So kalau cash 44,800 siap potong nama. Kalau loan kredit minimum kosong bulanan 500 lebih selama bulanan deposit kosong bulanan 700 lebih selama 7 tahun. Estimate kalau you ada credit card, limit cukup, boleh swipe guna credit card, lepas tu buat EPP 0% interest dengan bank pun boleh uruskan. Alright, jom kita tengok motor. Kita start pada tayar dululah. Korang boleh tengok motor ni memang special, dia punya tayar sangat besar. Belakang punya tayar nanti kita tunjuk kat korang, memang korang terkejut. Okey, kalau size tayar depan 130 70 19. So rim pun sangat canggih. Double disc depan. Tayar pun memang tayar barulah sebab mileage baru 500 km saja. Tayar barulah. Okey. Ada ABS brake. Korang tengok brake pump brand apa? Brembo guys. Kiri kanan Okey, pakai USD fork lagi. USD fork pun adjustable Okey, USD fork pun adjustable. Tengok sebelah dua. Okey, sama juga Brembo USD. Okey, double disc. Lepas tu korang tengok ni, ada lampu. Lepas tu ini macam untuk sejuk lah. Tapi design memang macam Batman punya motor. Memang lawa. Lampu. Ini ada spotlight. Dia punya kepak tu boleh buka. Nanti kita tunjuk. Ada spotlight. Sinet. Okay. Ini dia punya frame. Frame. So engine 4 inline. 4 silinder. 4 inline punya engine. Horsepower lebih kurang 85 HP . Top speed dalam 19 km/h. Right. 4 silinder punya. Memang best lah. Kalau korang dah tukar exhaust lagi best. Ini dia punya frame . Yang you tengok punya ni semua bukan cover . Dia frame . Korang kalau ketuk dia tahu frame dia. Okey, ni dia punya full rest, ada engine cover guard. Okey, dia punya swing arm pun besar gila guys. Sebab dia punya rim belakang pun sangat besar. Korang tengok size belakang apa? 300 35 18. Size tayar dia memang besar, lagi besar pada kereta korang. Kau tengok belakang ni. Okey. Alright. So ada splash guard. So design bentuk pun sangat lawa. Motor ni ada air suspension. Dia boleh ikut you punya ketinggian dia set. Nanti kita bagi tunjuk kat korang dia punya meter, ada indikator dia. Alright. So kita payung kat korang dia punya sound dulu guys. Kita payung dulu baru kita tengok spek. Nampak dia ada air soft. Okay, 4 inline punya sound memang best gila guys. Okay, memang best gila guys. Jom kita tengok ni. Alright. Yang ini kick switch start on off. Ini double cylinder starter. Okay, yang ini spotlight you tekan lama-lama dia akan buka kepak. Korang tengok depan. Okay, lawa tak lawa. Okay, ada spotlight. Okay, saya ada kepak lagi. Lepas tu balik ke sini. Lain macam biasa ni horn lah. Okay, ini signal. Lepas tu tengok meter belah. Meter TFT . Ini speedometer lah. Ini RPM dia. Alright. Gear indicator. Mileage baru 500 km saja. Okay, motor macam motor baru 500 km saja. Ini jam lah. Okay, ini Mia punya itu. Kemudian kita tengok. Okay, ini ada setting dia. Okay, kita pergi dekat My Motor. Dia ada dia punya trim semua adalah. So, ini untuk dia punya, silap tekan pula. Okay, yang ini untuk dia ada rider punya height. Tinggi ataupun standard. Nak tinggi, tekan tinggi dia akan automatic adjust tinggi lah. Lepas tu comfort punya label tu nak sport ataupun comfort. Comfort tu lembut sikit lah, sport tu keras sikit. Air suspension check pun boleh. Dia boleh check dia punya air sub. Okay. Ride mode. Okay, traction control nak off ke tak nak off pun boleh. Okay, traction control ada. Ini setting lah. Setting jam. Language. Sistem punya Last kali tu setting untuk sistem. Okay. Right. So last kali tahun 2025 bulan 5 punya Benda LFC 700 Pro. So
motor boleh kata showroom punya condition lah. Mileage 500 km saja. Masih under warranty hingga 2027 bulan 5 term and condition. Mileage 500 km, motor riding condition. Kalau korang minat, PM kita. Alright. So, harga jualan 44,800. Kalau loan, deposit kosong, bulanan 700 lebih selama 7 tahun guys. So, apa pun Roger. Tolong like, tolong komen, tolong share. Follow kita. Bye.